Še tehnulno, že en cep nisem delala. Prej smo jih pa sokledni jedli, pa vse devorte na mesec. Edova moka je bila doma in smo mama pripravila in je bilo tako dobro. In Beka Hartmann videla, da ćemo ščistiti in kanarjata. I kuharskim tečaju. Naša mama je bila pri kuharskim tečaju pri Milki. Se je veke naučila, pa tudi babica se bile doli kuharca. Tako da smo to od mame dobili naprej. Ščistiti in kanarjata. Haupt in pravljanje. Roda bi vam nas pripravila edove nudle. Tu bomo pa kaj tega, da ti prikožem, povej, ne ježija, edova moka. Štupaš tako mešaš, tako da lupa, pa začne moka dišati. Lupa začne moka dišati, pa povodiš testo, pustiš, da se shodi, pa bomo tu ane nudle pripravili. Tako vidiš. Zdaj se štupa sledeče. Seva smetana. Seva smetana se recuje. Pa se pa vidi, kaj je mehka, kot se še pa šlogamo smetane cudija. Odvisno od tega, kakva konsistenca je. Moraš tu 4 dek moke, posoliti moraš tu. Štak. Pa čist mehna pecilnega praška. Naj bi dal malo tu. Taka na žlička dvara. Da mehna, da ni tako trda, pa ona trete. Zdaj bom šlo pa premešala in bom videla, kaj se čas tu še imam moka naprej. Včasih si imeli pa je trdo delati. Včasih si pa je trdo devali in pa si se pač nudno nadevali. Je pa čuno dvara bila na veke skledi si bili, si pa tako umiral. Pa vsak svoje skledička kompota. Si bil pa zadovoljen, pa kakšne. Samo jaz tukaj še nisem delala, pa bom poskusila, če bi uspela, da v to videla, kako se je što časi napavlja delova. Što je en krog zrolova, što je naredila. Mama je zdaj z nami, ali? Trik 7. Pogoj, što je na sredi je križno delo, štak, so. Da bi jaz morala što lupa. Štak je rolo, ova jaz to še nikoli nisem delala. Ko je tega, da vede, da je šlo premjera. Štak je rolo, što lupa. Se je edove povitenke, zato ker je povita, zavita. Tako bolj, rečima, ali? Što se pa narediš, tako in drugine. Mam nisi žiš tako bolj mogočne blešati. Še ta bo. Što še teži, tako še ta bosta, tako bo. Še ta bosta bo srudna. Bomo jih še nadevali.
Dva pripravljeni za kuho. Štak. Štak. Što je to cijel budila, vidiš tak? Što umavim, nekaj što kar nastav. Tak. Ovo kar nastav ide. Tak, dobro. Dekorirali. Tak. So.